qualities anya zero da mo de ade screen recorders momfa Mrs. Samira Bawumia wone wukunu samuna munya MPP fo sa time a yulumba ebo anwoma mo woni wukunu anya sa opportunity no na maame Serwaa na wale ni kunu na wo priga ni baabi a na maame ne so ni kunu asene ma ne bebo anwoma wa amenne wudi mu mfaso na se sa mfaso no wa hunu nyansa na wo sisa nipa we wo de wutumi na ye de ama ne beko atia wa maame wo pa first lady woni bi wo Ghana da na de akowu me pa de ye be ye wo Abusia tim legal wife for asanso amam homre so bi ne de afofro no mfo yo mo de akofro eye maame eye Samira Bawumia meche Dr. Maudu Bawumia ne yire eye Samira Bawumia no mu che won beso mo nchesem eye ansakase a eye court case se meche Bronii ni maame Akosua Serwaa nsensem ne ho no mo hwe ansakase a eye support Bronii a emma maame Akosua Serwaa enwini case no de so mu che ma eye Samira Bawumia nsa ehye case na se ebusuan nya asem a ensem ne ayampe omototo ede ma maame ebusuan nya asem keto akra yenkwane goti ensem a yetim legal wife for no akeka ede afa eye Samira Bawumia ho ebi embra ne ba de akebia no yede ba beto amoso no rules ababa wa brabo me se wo be hye dem anu madurawu eye Ghana man nyina na woni yanya se wo support wo prega fa hye wa adwene mu se eye Ghana man nyina na woni wo bonya mimiti asesi a me ma me papa wo yi wo mo afram pipi maka kire wo se wo pa na abaye first lady wo Ghana NPP ni a was oye boss me say what dia we yan people near you anim na ye hu so support your prega maame natem me Samira Bawumia wodam se me say oba me support 1,000 million times me come to ba ko na me say bia wo second wife obeko atia walefo wo Ghana mamu nto abama no obi bia wo ye political bi candidate a wo ba be pa ba awo wa yire mu mienu wo ye oba walefo ento abama no wo ye oba walefo a ento abama no efi se wukun kofa mpena na wo behwiri gina wo kon so a sa second wife no oti ehwo no so ye first lady no wo ye ho nti won hu Ghana fo hawo no obeba abeko atia yen enti obi bia ye yi ni so medi party bia ni mu a o wa yire mu mienu Ghana fo mei a mo wa yire mu mamu nto abama no mamu ntomo abama no o baba be ko tia Ghana ma ya wale enti bi de me campaign message ano afi we 2024 me my MPP ni ma to abama MPP me like am na ba afi we me campaign message e kwa ma Bawumia ne yire wono oba ye no so aba be kan first wife na hye ene ono na ba bia na ode ne chest out ono na ye model a otimi nante enti onim so obi gi obi kuna nya hwe me se wo ye Ghana ni ba sawo abrochire sawo Ghana wotu abama Bawumia yira wo ya ba walefo a fa hye wa adwene mu se obi baba abaji ukunu ama na hwire gina nipa korachi muntu ntia no ema ni hu awale so mfaso na next time wonu amu no woku obi kunu hu a obehu se wo ye second wife na wotu omo di na chi no so afo se wo ye champion ma side check Bawumia yire wo ye what the campaign ni ma side check enti awale fo wo ntia no many able was 2028 campaign message am de beba mamba Bawumia no obegina dem wasu o meye first lady da me see ya de kraman kura begina hwa ye beto am kraman ni atuati ya Bawumia yire enti onyere no ho o penso dia wonyi ni nsafrim na tantene na emra na court case no so omo nya ne ntem na mo na edile no ya de beye campaign ti ano enti omo pede a wo nyina so animu yi a eni maame na sema no na ene yakoma nto ye nem na ye ni nwie na so omo yi o madin so mbe prolong maame na sem na ene o betena fie 40 years Bawumia bewu ansa na MPP abawa Bawumia bewu ansa na MPP abawa me dolof na me sie mo pa woni a wo si wa simi no bra mo mra Akosua Serwaa ne na busua ne ye mu manyina na me de busu ba chigatem ya ye promise na wio enkyere se obi mfa ye yanimu metwi fom se ti we simi na mutimi nka nkyere na ti we audio no wa ha e wa himpo masenda wase wono obi anu ho tunufu otie obi atunufu a wontie na wono sa ti wa menu nyina ye pe mi so obi atunufu a mintie me se wose Samira ena ekwahye eja yinachi na Bawumiafo bi be pa wachew enu nti na wujai Samira ka se wo me ato abaabi ansa no abeka obeti wa me nso Akosua Serwaa ne sister efremi every US ne sister fremi enu nti na me nso mi jai ye eti na we se nyai mi so mi nyai ye nye nko
Tiwe, misi nyai, misumi nyai, ye na yenti asem ni enyenko. Wa bodam papa. Woga se ye be hwam ma woni konfilavu na ni kuna nu nsuo se nwa no. Konfilavu na ni kunu jimifo akwase ampanyini no. Ye be hwam ma abejimi a kire MPP. Onsa konfilavu no onye enya Akosua Serwaa asem no oka no. Enra wo ba so a obeka se obeso on the live ba okika MPP nkwase asem no na mkodi na tem ma nkodi obi atem. Ba wodi etiwa de wo si Akosua Serwaa asem no ye ntisa Akosua Serwaa ontimi nka nkyerɛ wo sɛ yi MPP firi mu a na sa wo so de MPP baba be sɛ mu atiwa me de maame ni be me se wo be hu sɛ tiwa de Bawumia ana ne yire ana MPP panyin bi ato n'achi ka asem we sɛ ye yen ɛna opa ayi wo ho hwanhwani wo ho o de sɛ afia koto wo ho Collins hwanhwani amankwa no wo ho wotimi form to n'achi. So wasi Collins afia koto nti ena wotwe Samira wuram di ameso no nti metwi Akosua Serwaa wuram. Simple. Mese menso no nti metwi Akosua Serwaa wuram. Mo bodam a mo fa ma ho se mo ukoka se NDC ni na wote UK London o se he ukoka se wono wo ye den na nsa wom no wa ena yi be ma warning ni nyina wa mo fa me phone ne bra me ketua no na me mo abe ma warning o ma warning Samson wa be ma warning wo ma warning no ena wugya ka na wo de ba ye so hye mo kan treti wa na nto Akosua Serwaa mo ka tan sa na ba ko me be kan ye me be kan eti se tiwa ne se tiwa se obi aka asem a wontie no no de obi ne be hu no pa na chew se MPP kwoto abento me antu mieti ato awi ode Samira ni mu betwi fom a me so Akosua Serwaa ne sister ene frɛ me ene one me kasa ene to me makoma so ena me se mate se de waka no me so me de asia ayoyo me ba be pa chew because when it wa kasa na se when it wa ntimi nkasa na ti wa so obi aka wonti a mesumi ntie eti ti wa de oye bia no wo mote Akosua Serwaa te na busuafo te wo mo ntie anko mo mfrɛ me so mo ntie a enko mo mfrɛ me eti me ka kyerɛ no se ti wa de MPP ni bi to na chi wo de empanyimfo bi to na chi a me dolof nso me de maame no ebeto machi na ne de me meka asem bia o na me ba de meka no emu odu sasa na mo ye na de na obeka na bi ma da de mo beti sounds e wo maso mo beti sounds wo maso se mo agimi a se mo ho ye ga na ni nipa bia hi o ade se mo anyan e na mo koma asem da so da o makoma so Ghana ni bia wonim nyansa bia mo ho ye na hyi because mo de asem na frafra nipa ayesesa mo de frafra nyina wabati we na ho de asem ba ko echina we ene we ede me ne am camera no so de eba because they say my aunt pe na meti we me free ba for na meti mensra me nya hwe me free ba for na meti we ene what you say Kennedy Berry you to one win na me chawo sha won sha sha na wo mansia echa na efa ye ati wa ran pa wo de beto wo no a me chene nya ni nya fe na me cha be pekoti adie nti e ma bam se ba da ya na da he ene da ha no me ka kira mo ene da ho echa na da he ne wo ento ye na wie wadi nkwase asem ama ne wo fa ase awu masie nipa na wie eti kuna na okoye den appeal na okoye den wa appeal no okoye den dia na oso okwaji wa appeal maintenance dia na okwaji muni dwumadi nti no makosisi honom se ye kwa appeal na o magidi sika na o mde amati wa no wadi kwasiaba na ogina ho na obi omo ya Akosua Serwaa adwuma ebi ntimi ntwere omudin na ebi na wo abaye metian na obi anko we ka ma obi a wo mo na otimi ye omo sa o wo mo na oni omo ye tim legal wife no na wutimi tiatia wo mo keka ngwase asem kire wo mo o enye ye mu bi o ye ka mo aswate nye ye mu bi wa bodam Akosua Serwaa no onu nie oda ho no onu na da ho onu nie wodo no o cheme panyini de enso o cheme se nya na fe muso wanya 62 se na o cheme a jimi nko ana mu jimi no fa ni jimi fa pe ba bi ntina ni anwene ye ho ai na nim hu
Wakwa fa tiwa na besi wonom na tiwa ne so obejimi no wanjimi na de o de ma me fancy an ensem de obi kapapa wo yanum ne e ba anya aboa kwase ya wo nya aboa kwase ya me ma me we me ne nkɔ na aboa kwase ya e wo app yi so me ne be kɔ no fat wo hwɛ na anim an e wo ho no ne honam mu ne ensem e wo ho ensem e wo ho no ensem na e wo ho sesi an e ka ho asem eno ne ne de be ka ho asem kam maso ate mo jimi am fam kwase afiri onko obi say bring your face me face wo de yedin me face wo de yedin me bring me face me fa ma de ode ne de aba na ye hu no eno ne ye ka ho asem bible kura se de wa hu na di hu adanse de mani hu ye akosi ase wa anim no eno na me di hu adanse mo jimi am fam asem se ati wa no ka ba ko na mbe di ma me na tem no ni nua ne timi hu frɛ me boa nti wotie asiati we jimi na muntimi nkanje se onya jimi na mote wono mu fie no nyansa nim Akosua Serwaa ni fie fo no munim nyansa so munim nyansa e ka wono nko be ontena ho emma ne nipa we omum mayiye we wo social media so ko mayiye we jimi kwasiafo ti we jimi na ode obi ato na ti muntimi nkanjere na me se wo fa no du me ba no du me pa chomba bai mo ma bai a Yo, Piao. Me so Jimmy me de be me mano. Me de makachre no. O Jimmy me de be me mano. E na ne o kika na wo ka se. Ono ne live so. O se ne live ti wa so ono so live. No na e ma me hu so ono cross so start blogging ate. Oni blogging mu. O Jimmy because wo so live ani pa begu so hwe no. Se ni pa 5k na begu so kwa me page kitwa we ya me de kase ya akra no koso kohwe views abi video e ko no ba kasa yo lo fesa kwa aka hwe o betu ma me ne fo ma me ne ya ka asem ne ya de to a de abekọ bi ni e na yesu ye bekyere mo masa ye bekyere me ya platform no se ba ro bia ni se de ka asem no se de tie nti na se ma me no wo ya yi a masa se na o si ti wa si o jimi mama me na e wo si atia no mo jimi mu sore am ade ya ade ani aware MPP will lose again obi fa ho be MPP will lose again na edwan say yeah say aputo wa bodam no papa wa sola ko fa Samira Bawumia ondo obi onde wa do Bronii fo onde omonto aba obi fa ho mu pa NDC o the way NDC enya masem obi o ya MPP ni obeka se na me ya MPP ni na we Asem we ti se mo ajimi e no kura na che se we ya empem kwase afo vote ya empem ajimi fo vote ye ka kire mo ajimi fo vote me pa sole Sunday ko fo ko asole no ko fa Samira ya betu mati ma ko fa Samira betu mati ti wa no maami we no da no chen hwan e wo Ghana ati maami we se maami we ni papa na onye evil this woman me say me pese e be cancel nyina se maami we so ye ni papa wo ye ni papa Asem ba mo nka no kre Ghana fo mo aji mi papa maami we so ye ni papa mumu bebre jimi wo mafa enka wo se kwa me despite wo maami wo ba ye no ono na ma wo ka e ma wo sika ma wo maso sika ti wa timi kofa maami we ade ne be o se kwa me despite ne be si wo se obegu na djuma maami wantimi ameka hye ya nkyere wo mo wantimi ameka hye anto mo ani dinatem esoso no waboa wo no ma papa no ayi sika de ama wo ada na wo maami we nku anti ada wo twa ye tan na wo twa ye se nya twafia na bia de Asem fam kwase anko ne anwene ye ho na etina no akofa we abesem etina no de we abesem etina ye we ya ena na e bre ye we ya e bre da mo afa mu jimi afiri ho anko na se mo se mo di mu jimi beba ha ada ma me wo ye hwan e de enko a na ya MPP etina ye we ya den e NDC e mo kofa ka se NDC samsen wa be ma mo won na mu dwane Akosua Serwaa no ye hwan wo ye hwan wunim de ti alumba no ohun wa Akosua Serwaa ho a oja no hokoye Akosua Serwaa no ye hwan na nu ti wakofa o de say Bawumia yira betu achi Akosua Serwaa no da ho no ye oba hwan ya abasa na ntu anase nofo ana de ya de ya samba ya ka ne tweba na me anwene ye ho momfa ma se mfiri ye so nko ne anwene ye ho le ma ba samba ya ka ne twe Asem la Asem agro ye Asem dia fa na asase
Asem ni na say demonstration. Asem demonstration. Omo de ba me demonstration dey move on to baby move on to a once anopa. Obi say why don't you insult Tiwa? Why don't you insult Tiwa ne say? Tiwa si wono no wa che Samira be wuram e de nanimu ye form because of afia koto. Adeti na Tiwa we ni de afia koto atem.